Potpredsjednik i poslanik Demokrata Momo Kopirica. Cijenjeni gosti, uvaženi sugrađani, želim sve srdačno da vas pozdravim i neka nam je sa srećom ovih 7 časnih godina demokratske Crne Gore. A zapravo prvi susret uvaženog predsjednika naše partije Alekse i mene govori dosta o našoj partiji. Naime, mi se nijesmo sreli prvi put ni u kazinu, ni u luksuznoj vili, ni u nekoj zakulisnoj zoni. Upoznali smo se prvi put kao obični ljudi u narodu i među narodom, upravo u centru našeg Nikšića, najljepšeg grada Crne Gore. Kako smo se saglasili prvi put, tako smo i do dana današnjeg zajedno u svemu, i u teškim i onim velikim, veličanstvenim pobjedničkim trenucima. Tako je bilo, tako će i biti, zato što nas je ujedinila iskrena ideja pomirene, građanske, evropske Crne Gore koja je po mjeri svih njenih građana. A za tu ideju se bore ljudi čistih ruku, iskrenih namjera. Dakle, nijesmo tada postigli nikakav dogovor osim jednog, da služimo narodu Crne Gore, da se borimo za promjene, da ostanemo istrajni i odlučni u toj borbi. Prisjećam se i odlaska nas Nikšićana na osnivačku skupštinu u Podgoricu na trg, danas Trg Nezavisnosti. Pošli smo iz Nikšića vozom u jednom vagonu, a danas smo jedna moćna lokomotiva koja vuče sve za sobom, koja određuje putokaz, koja postavlja standarde, podiže ljestvicu. Jednom riječju, danas smo najmoćnija politička organizacija u Crnoj Gori. Osnovali smo 23 lokalne partijske organizacije. Otvorili prostorije u 23 grada i opštine. Tim aktom organizovali preko 40 protesta i protestnih šetnji u borbi za pravdu i slobodu u Crnoj Gori. Ostvarili 13 lokalnih pobjeda i jednu veliku istorijsku pobjedu 30. avgusta 2020. godine. Tada zapravo nijesmo samo osnovani, nego smo se narodu zakleli na vjernost i na odanost i da nas ništa neće spriječiti u borbi da obezbijedimo našem narodu bolje uslove života, pravnu sigurnost i pristup pravdi. Sa pozicija odlučivanja narod obradovali besplatnim udžbenicima, većim minimalnim platama, većim minimalnim penzijama, većim staračkim naknadama za poljoprivredna gazdinstva, dodacima za svu djecu i brojnim drugim socioekonomskim i institucionalnim zakonima kojima smo unaprijedili socioekonomski položaj i institucionalnu sigurnost svih građana Crne Gore bez obzira na nacionalnu, vjersku ili partijsku pripadnost. Za ovih 7 godina napadali su nas, prijetili nam bacanjem bombi, dolazili na kućna vrata, repetirali pištolje uz glave naših poslanika, planirali razbojničke bande za prebijanje i premlaćivanje, da bi nas dezorijentisali, pokolebali, slomili. Ali kako i naš veliki pjesnik reče, udar nađe iskru u kamenu, a mi smo postali samo jači, samo odlučniji, samo istrajniji i nepokolebljiviji. Nema pravde, nema jednakosti i nema razvoja dok svako od nas ne udahne slobodu. A demokrate su ti koji svoj obraz ne daju ni za šta. I zato su neustrašivi, istrajni, odlučni, zato su slobodni i zato su garant slobodnog poretka u Crnoj Gori.
Želim vam svima čestitati 7. godišnjicu naše partije. Partije u kojoj se pravda i sloboda pišu velikim slovima. Partije koja može da građanstvo pogleda u oči. Partije od koje narod nikad nije zaboljela glava. Partije u kojoj su i riječ i zakon svetinja. I partije u kojoj povjerenje i prisnost vladaju kao u porodici. Naša pobjeda je sigurna, živjeli, neka je srećna ova 7. godišnjica, živio Nikšić, živjela Crna Gora, živjela naša demokratska Crna Gora, živjeli!